Apisa ariyo mag obila matesendo obila mareli mantiere Bungoma nowito ngimagi kanyo bang' nyamburko mane giidho tuomore gi trela e alwora ma Matulo kona e apaya maduong' ma Webuye kochomo Bungoma. Joneno wacho ni nyamburko mar obilago ni riembe ng'weye titi, gino manokelo tho makanyo gi kanyo. Dereba no ne temo panjo rado rigiri gi trela e kama bang'e noero notuomore gi trela no, gino manokelo hinyruok marach ne dereva ma trela. Dereva no notere kar thieth ma Webuye, ka obila ariyogo manowito ngimagi bende oter ringregi e kar chwalo ringre ma Webuye. Jodak e gwengego golo ywaggi ni sirikal mar neno ni omed rang'uk ng'we airititi mag nyamburko e ndara mondo mi ogeng' masiche mag apaya, kendo jatend obila ma Bungoma South Rogers Bosire okwayo joma tiyogo apaya no mondo obed akicha. Kama kawaida hatuelewi kama walikuwa wanafukuzana na kitu, hatuwezi sema kwa sababu kile pengine walikuwa wanafukuza hakionekani, lakini walikuwa na speed ya juu sana. Na ile trailer pia yenye ilikuwa inakuja kutoka upande ya Bungoma kuelekea Webuye ilikuwa kwa speed ya juu. Na ile gari ya polisi walipojaribu basi kuovertake kwenda upande ya right, akapata kwamba kuna gari ilikuwa inakuja, akajaribu kurudi. Sasa kurudi kutoka tena ndiye anakutana na ile trailer. There was a police vehicle that was traveling from Webuye towards Bungoma general direction, and there was another truck that was coming from Bungoma general direction heading to Webuye. So they collided head-on collision, just as you can see the point of impact. Unfortunately, we have lost 2 lives, and one of the drivers has been injured and rushed to hospital. It's my humble wish and the National Police Service in general that please let us be careful when using the road. Hii barabara kutoka huko Kabrengu kufikia Malava haina pumps. Nataka watuwekee hiyo matuta saidia kwa hii barabara.